Ko se ne obraduje slatkišima? Svi ih volimo. Ali danas nećemo pričati o bilo kakvim slatkišima, već onima koji su vam uljepšavali djetinjstvo u Jugoslaviji. Izbora nije bilo mnogo, ali ono što je bilo je nezaboravno slatko. Hajde da zajedno prizovemo te divne uspomene. Bazuka, za najveće i najljepše balone. Žvakaće gume stigle su u bivšu Jugoslaviju posle Drugog svjetskog rata u američkim paketima pomoći. Ubrzo su počele da se proizvode i kod nas, neke čak i u obliku cigareta. Ali među svim žvakačim gumama, bazuka je bila nešto posebno. Naravno, mi djeca, iako tada još nismo ozbiljno učili engleski, znali smo da se dva uzastopna O izgovaraju kao U, dakle bazuka. Ali niko je nije tako zvao. Za nas je to bila bazoka, a još češće, po principu, izgovara je kako je napisano bazooka. Žvakača u crveno-plavo-bijeloj ambalaži u obliku roze domine sa prepoznatljivim usjekom po sredini bila je gumasta masa vještačkog ukusa. Slatkoća bi nestala nakon samo nekoliko sekundi žvakanja, ostavljajući tvrdu grudvu od koje su boljele vilice. Ali s njom su mogli da se naprave najveći i najljepši baloni. Nijedna druga žvaka nije mogla da joj parira. Možda je bila posebna i zbog sličica sa unutrašnje strane omota koje smo skupljali za razne nagrade. Najveća nagrada bila je majica. Mnogi od nas su svoj prvi samostalni kupovni poduhvat obavili kupujući bazuku za nekoliko tadašnjih para. Prodavala se na komad. Pod nekom starom školskom klupom koja decenijama nije mijenjana, sigurno se još uvijek može naći zalijepljen trag neke od njih. Bazuku je u Sloveniji proizvodila firma Žito Imperial Krško po recepturi američke kompanije The Tops Company, koja ovu žvakaču gumu počela da proizvodi 1947. godine. Ime je najvjerovatnije dobila po protioklopnom oružju iz Drugog svjetskog rata, dok je u izvornom značenju bazuka vrsta muzičkog instrumenta. Bazuka je postala legenda, iako se kod nas proizvodila i prodavala relativno kratko. Griote, čokoladne praline s višnjevim likerom. Prvi put su očarale nepca 50. godina prošlog vijeka i brzo postale sinonim za eleganciju i profinjen ukus. Svojom prepoznatljivom kombinacijom tamne čokolade i sočne višnje natopljene likerom, griote su predstavljale pravu malu avanturu u svijetu ukusa. Mnogi se, dok ih degustuju, prisjećaju trenutaka iz djetinjstva kada su krišom jeli ove takozvane čokoladice za odrasli. Uzbuđenje dok bi neprimjetno uzeli griotu iz kutije namijenjene posebnim gostima ili prazničnim trenucima ostaje neizbrisivo. Prvi susret s oštrim, slatkim likerom koji se stapao s bogatom čokoladom za mnoge je bio prvi korak u svijet odraslih ukusa. Griote su bile i ostale omiljene ne samo zbog svog izuzetnog ukusa, već i zbog sposobnosti da unesu dašak luksuza i svečanosti u svakodnevne trenutke. Njihova elegancija i složenost svrstale su se ih između najcjenjenije čokoladne praline koje se često biraju kao poklon kada želimo nekome pokazati koliko nam znači. Svaka griota je više od obične poslastice, ona je kapsula uspomena i emocija koja budi nostalgiju i osjećaj dječje radoznalosti i razigranosti. Ova mala čokoladna kuglica nije samo užitak za nepca, već i slavlje tradicije, ukusa i zajedničkih trenutaka koji oblikuju naše živote. Lučka na štapiću. Izbor sladoleda u Jugoslaviji nekada nije bio tako raznovrsan kao danas. Godina 1958. u ljubljanskim mlekarnama u Sloveniji prvi put je proizveden sladoled na štapiću nazvan Lučka, čime su postavljeni temelji dugoj tradiciji omiljenih sladoleda na štapiću. Ime Lučka nije izabrano slučajno. Dobila ga je po ćerki dizajnera Ostrivoja Rojca, koja je često bila inspiracija za njegove ilustracije. Lučka je brzo postala sinonim za sladoled na štapiću, a njen sladak ukus obilježio je djetinjstvo mnogih generacija. Posebno mjesto u istoriji Lučke zauzima smeđooka djevojčica s dva crna repića, koja je postala zaštitno lice sladoleda u reklamnim kampanjama 1969. godine. Iako mnogi misle da je upravo ona bila Lučka, zapravo je djevojčica dolazila iz jednog ljubljanskog vrtića i na jedan dan postala simbol omiljenog sladoleda na štapiću. Ova nostalgija za Lučkom i danas odjekuje među ljubiteljima sladoleda jer predstavlja uspomenu na jednostavnija vremena kada je sladoled na štapiću bio pravo malo luksuzno zadovoljstvo i izvor radosti u toplim letnjim danima. Smoki, neodoljivi ukus djetinjstva. Dovoljno hrskav, ali dovoljno mekan da ne bude pretvrd, taman toliko slan i sladak s pravom mjerom ukusa kikirikija. Jednostavno savršen.
Govorimo o smokiju, omiljenoj grickalici koja potiče iz vremena bivše Jugoslavije. Ime smoki odavno je postalo sinonim za sve druge flips proizvode koji su kasnije stigli na police prodavnica, ali originalni smoki je preživio sve promjene i tranzicije. I dalje se proizvodi i uživa istu popularnost. U tadašnjoj Jugoslaviji proizvodnju smokija pokrenula je srpska fabrika Soko Štark 1972. godine. Bio je to prvi flips u jugoistočnoj Europi, dok su se ovakve grickalice u drugim dijelovima svijeta pojavile znatno ranije. U Njemačkoj, gdje ih zovu kikiriki uvici, proizvodnju je 1963. godine započela kompanija Balsen, dok su se u Francuskoj već 1960. prodavali pod imenom Curly. Jedini problem sa smokijem, kada ga jednom počneš jesti, jednostavno ne možeš prestati. Recept za legendarni smoki kakav se u Soko Štarku proizvodi skoro 50 godina, strogo je čuvana tajna. Poznavaoci tvrde da se znatno razlikuje od sličnih proizvoda drugih proizvođača, a za prave ljubitelje smoki je naravno nenadmašen. Ipak, ovaj slasni zalogaj nije baš najzdraviji. Iako ne sadrži vještačke aditive i ima malo šećera, i dalje je prava kalorijska bomba. 100 grama smokija ima čak 520 kilokalorija, što je ekvivalent 26 kašičica šećera. A koliko ste vi kesica smokija pojeli u djetinjstvu? Bronhi, kiki i 505 s crtom. Mnoge poslastice koje su obilježile djetinjstva čitavih generacija i dalje postoje u gotovo nepromijenjenom obliku. To posebno važi za proizvode Kraša, jedne od rijetkih fabrika koja je preživjela tranziciju. Međutim, zubi djece, a i odraslih, mnogo teže su preživjele žvakanje bombona Bronhi. Ko zna koliko ispalih plombi su skrivile ove karamele koje su se nemilosrdno lijepile za zube i nepce. Tek od 2016. godine dostupne su i tvrde verzije bombona Bronhi kod kojih navodno nema tog problema. Inače, bomboni Bronhi postoje već više od 90 godina i još uvijek se proizvode prema originalnom receptu. Njihov prepoznatljiv ukus dolazi iz ekstrakata sladića i anisa, a zahvaljujući njihovim ljekovitim svojstvima, Bronhi blagotvorno djeluje na disajne puteve. Na toj osnovi nastala je i kultna serija reklama iz 80-ih godina sa simpatičnim vojnicima i hrvatskim sloganom "Lakše se diše", koji je postao sinonim za Bronhi širom Jugoslavije. Slogan za bombone Kiki postao je dio svakodnevnog govora, a rečenica "bilo kuda, Kiki svuda" čula se na sve strane. Ovim sloganom je na konkursu 1935. godine pobjedio tadašnji učenik Ratko Zvrko, koji je kasnije postao poznati dječji pisac. Voćne karamele u obliku kocke pod imenom Kiki proizvode se od 1927. godine i dalje su jedne od najpopularnijih bombona u jugoistočnoj Europi. Danas pod ovim imenom postoji cijela paleta voćnih karamela i gumenih bombona. Još jedan bombon koji prkosi vremenu su 505 s crtom koji se prave od 20. godina prošlog vijeka. U Unionu, prethodniku današnjeg Kraša, recepti za slatkiše čuvali su se po tajnim brojčanim kodovima. Prvi voćni bomboni koji su proizveli nosili su oznaku 505. Kada je Union nabavio tada revolucionarni stroj koji je mogao da napravi crtu na bombonima, novi bomboni su nazvani 505 s crtom. Pod tim originalnim imenom ostali su popularni sve do danas. Bajadera. Kada se prisjetimo najslađih trenutaka iz djetinjstva, često nas preplave sjećanja na posebne prilike obilježene čokoladnim poslasticama koji su ih činile još čarobnijima. Među tim slatkim simbolima luksuza izdvaja se Krašova Bajadera, koja se prvi put pojavila 1954. godine i ubrzo postala ne samo omiljena poslastica, već i simbol prestiža. Bajadera nije samo čokoladna pralina. Ona je kulinarsko iskustvo, spoj finih slojeva nugata od pečenih badema, lešnika i čokolade. Ova poslastica, prepoznatljiva po svojoj zlatnoj ambalaži, jedna je od najpoznatijih izdanja Kraša. Svaki kvadratni komad bajadere se ručno sječe, što garantuje da je svaki zalogaj jedinstven i odražava tradicionalnu vještinu zanatske izrade. Njena karakteristična mermerna struktura i bogat kremasti ukus učinili su je omiljenom poslasticom za posebne prilike. Od porodičnih proslava do važnih ličnih trenutaka, bajadera nosi i oznaku geografske zaštite, što potvrđuje njenu autentičnost i kvalitet. Svaki put kada bismo razvili zlatni omot, pred nama bi se otkrio mali komad čokoladnog raja, obećavajući trenutak čistog zadovoljstva. Tako je bajadera postala mnogo više od običnog slatkiša.
postala je dio naše kulturne baštine, simbol radosti i luksuza koje su generacije dijelile među sobom. Nostalgija za Bajaderom nije samo zbog njenog ukusa, već i zbog osjećaja topline i povezanosti koju smo doživljavali dok smo je dijelili sa porodicom i prijateljima. Svaki zalogaj bio je poziv u svijet slatkih uspomena gdje je svaki čokoladni trenutak pričao priču o ljubavi i tradiciji. Životinjsko carstvo, slatka nostalgija i kolekcionarska strast. Kada smo kao djeca otvarali čokoladicu Životinjsko carstvo, to je uvijek bio pravi praznik. Svaka čokoladica nije nosila samo obećanje slatkog užitka, već je iskrivala i dragocjenu sličicu životinje za naš kolekcionarski album. Ove čokoladice su počele da se proizvode 1979. godine u Krašovoj fabrici u Zagrebu i ubrzo su postale jedan od najomiljenijih slatkiša u bivšoj Jugoslaviji, spasajući slast čokolade sa edukativnom vrijednošću. Svaka sličica pričala je priču o životinjskom carstvu, budila radoznalost i podsticala strast za skupljanje među nama, malim istraživačima. Čokoladica je postala mnogo više od običnog slatkiša, bila je kulturni fenomen koji je podsticao druženje i učenje. Razmjena sličice bile su legendarne. Pregovori o dobijanju rijetkih primjeraka vođeni su prijateljski, ali ozbiljno. Trenuci kada bismo zajedno otvarali čokoladice i razgovarali o životinjama jačali su naša prijateljstva. I danas, kada ugledamo ove čokoladice ili sličice, sa srećom se sjećamo djetinjstva, igara, učenja, zajedništva i uzbuđenja pri svakom novom otkriću. Možda negdje u staroj kutiji još uvijek čuvaš svoj album Životinjsko carstvo. Eurokrem, slatka utjeha iz vremena nestašica. U vrijeme stroge restrikcije ranih 80-ih, kada čak ni čokolade nije bilo u prodaji, pa ni legendarnih čokoladica Životinjsko carstvo, morali smo se zadovoljiti onim što je bilo dostupno. Jedan od tih zamjenskih slatkiša bio je Eurokrem blok, dvobojna slatka pločica sa ukusom lešnika i kakaa u kojoj je šećer škripao pod zubima, ali, kako kažu, u nevolji đavo muhu jede. Ipak, mnogo popularniji bio je Eurokrem namaz. Isto tako dvobojan, brownie bijeli i beskrajno sladak, namijenjen mazanju na hljeb. Reklamni prikazi uvijek su ga prikazivali na kriški hljeba, jedna polovina premazana brown kremom, druga bijelim. Eurokrem je bio najpopularniji namaz u bivšoj Jugoslaviji sve do dolaska Nutelle i drugih stranih brendova. Ovaj dvobojni namaz nije bio samo slatka utjeha, već i simbol prilagođavanja i snalažljivosti u vremenima kada su okolnosti bile sve samo ne slatke. I danas ostaje nostalgično sjećanje na dane kada su jednostavna zadovoljstva poput parčeta hljeba premazanog Eurokremom donosila ogromnu radost u svakodnevni život. Balkan svuda. Zanimljivo za kraj. Na policama jedne prodavnice u Hamburgu primijetili smo natpis ex-Jugoslavian, pod kojim su uredno složeni naši nekadašnji domaći proizvodi. Čak su i trgovci prepoznali nostalgiju i tržišni potencijal jugoslovenskih brendova. U srcu Njemačke, možemo samo reći, bilo kuda, Balkan svuda. Koja vam je poslastica izmamila osmijeh na lice? Napišite nam u komentaru, rado ćemo pročitati vaša sjećanja. Lajkujte video i podijelite ga sa prijateljima s kojim ste razmjenjivali sličice Životinjskog carstva ili naduvavali balone od žvaka bazuka. Da ne biste propustili nove videe, pretplatite se na kanal.